Protekloga vikenda završeni su ribarski dani u Kopačevu, koje je bilo domaćinom brojnim gostima koji su stizali iz svih dijelova lijepe naše, ali i svijeta. U 2 dana održavanja ove tradicionalne manifestacije, koja se organizira u znak sjećanja na ribarska vremena, selom se širio miris ribljih delicija, a posjetitelji su mogli kušati fiš paprikaš, šarana u rašljama, paširke od soma i štuke, jela od divljači i ostale specijalitete. Domaćini su pripremili više od 3000 kg ribe, a i ove godine među najtraženijim specijalitetima bio je nezaobilazni fiš paprikaš i šaran u rašljama. Organizatori su Lovačko društvo Jelen i nogometni klub Ribar. Odaziv je odličan, čak prevazilazi naše fizičke mogućnosti jednostavno. Manifestacija koja je postala tradicija. Na brojnim štandovima nudili su se crvena ljuta paprika, mljevena paprika, domaći med, ajvar, vino, rakija, razni suveniri te ukusni domaći kolači, od kojih i nezaobilazni Kortos kolač na žaru. Osim uživanju u okusima vrhunski pripremljenim jelima, bilo je tu još i mnoštvo zanimljivosti. Tradicionalna fišijada na koju se odazvalo preko 30 kuhara, bogat kulturno-umjetnički program, a zvuci tamburice, mađarske glazbe i plesa s pozornice u središtu sela posjetitelji su držali do dugo u noć.